Itina wa ndongoi ya Azimio Raila Odinga kwonanya utonya kumukwata mbau ndongoi ya Wiper Kalonzo Musyoka nundu wa kwithiwa aungamite nake kwa ivinda yiasa na kwithiwa muikiiku imwe cia ndongoi cia mbai ya mukamba kauntini ya Mombasa nisyakathiia uneeni wa Raila mayathana kuungama na Kalonzo usakuanini wa 2027 Kavindani kau Raila kwisila valua ula watumiwa nyumba cia kunyayicha mauvo ni waleana na mauvo ma Kana nuna tangazie kumukwata mheshimiwa Kalonzo mbau ayasya Kana kuasya kumukathia Kalonzo ti wonanio wa Kana nuka mukwata mbau usakuanini wa 2027 Angelina Mose na ilipoti. Kwa muthenyani wa iyo Raila Odinga nene angaliko cia bondo cha athini kila mutongo wa chama cha Wiper Dr. Kalonzo Musyoka na imwe wa ndaiya mutongo uwa ngwatano ya Azimio ni Anaisye utonya kumukwata mbau Kalonzo Musyoka ni kumana nake kwithiwa aungamite nake kwa ivinda yiasa na kwithiwa muikiiku tanzia imwe ya kwikithia Kana ni masinda ngaliko ya Kenya kwanza. Kalonzo ameshinda Bwana Ruto mara 10. Yeye ni mtu mwaminifu. Anataka kutagawanya sisi. Baba na Kalonzo, sijui baba atasimama, sijui nani atasimama. Miongoni wetu hapa mtu atasimama. Sasa yeye anafikiria ni mwerevu zaidi. Tutamwonyesha ati yeye hajui. Sawa. Sisi tutasimama kidete na ndugu Kalonzo Musyoka. Yumba ya mukamba va kauntini ya Mombasa itonguwe ni John Mutemi na ulani mwene kivila wangatano ya mbai kauntini cia Kiswani ni makathia vanene uneeni wa Raila Odinga kwa kila makuetakana ni itambia yailu na ila ikuvikia kuikithia Kana thino usakuani wa 2027 ni masinda serikali ya Kenya kwanza na ila thino wa kilungu cha mwaka umwe thini wa utongoi yonanite Kana ndi yumbanite kusumbika ivinda ya keli. Na ngwaze Kana tambaya ya mukamba ni tukiozie kwa uito munene muno ni kweza kwithia Raila amino weta kindu ndacioka Itina. I remember ni waize Kibaki Tosha na Kibaki ni wadwekie musundu wa Kenya. Na this time round when ungamio mwena ndana nene wane mundu ndana atuma mundu ni waize Kana Kalonzo Tosha na hiyo ni tukuona kiuni kiutuma mbaya itu ya kikamba tukwate buzo ya kwitha musundu. Ni asia Kana this was timely. Ni kwithia ukweli kuma Ruto alika utongoini mwaka umwe down the line no prove Kana is a one term president. Na kwa kweli Kenya ni kumanza mutongoi utonya kusumbika 2027 na niasia yini buzoeseo ni kwithia Kalonzo is a diplomat, ni musomi, is a lawyer, ni mundumui ni Kana kwikithia Kana kini cha ila ndongo ini cia mikulia mbai ya mukamba kuungama wa Kalonzo na Raila Odinga ni Kana kukwata utongoi u na ni umwe wa alama ya supporter wa mundu wa mbai ni bie mosa na Kalonzo ngamite mwana nusu na nitukulia kamba onze kubikia balabe mundu kwitwa mukamba balabe Kalonzo we understand Kana be ando masemba ngie malikasi amani ingi mundu wo manzi na mavumo. Indi this time round president wetu nake eze improve kwithia andailite unandwala mana munuva mayona takwithia nuto noto these ndie kinyume kabisa na kiu tuizie hithi ani mundu lo ku taxi andu nai unanu imanzi ezito yeto zakayo so ni kulia akamba ombe onala manumie kwa chama cha Wiper ama numa chama ningi mana sioka kwa UDA niende muye kabola muye kabola muzimite ivinda tuzibika 2027 we need all of you home pala be Kalonzo ingine maweta Kana Kalonzo ni wonanite uikiiku munene kwi Raila Odinga kwa kuungama na kumukwata kwa savale itatu cia usakuani na yune Kana mavikie kusinda no muvaka vakethwa na ngwatanio na umwe Kana kumvetanga Ruto kivilani mwaka wa 2027 kenda wisethia unaito no drive ni hata ndo alangi you president ni aliokile ya tuikani one communities yiba yuyoje wizara sionde kila kindu chonde chendie kwa nandi niti kwenda president utona kwithia ena face ya Kenya utona kwithia ena inclusivity ya ndo alangi onze utongo ini wese ando alangi na moni meiwa Kana me kwenye utongo kwa utambaye Kana ta kaazima Mombasa county na Coast Region at lunch ningwazia
nguthuria kila umwe itu kuthe ni twakwatana twithe ikindu kimwe yonde twithe Itina wa Kalonzo ni kana ze kuthana mbai ile ingi zionde tuyitabia kana Itina wa Kalonzo tukwenda Kalonzo itu atuika muzume makona kweli mbai itu Itina wa Kalonzo. Ndongoi ya Azimio Raila Odinga ni wale na levoti ila ikwasekana muno tangasi kumukwata mbau ndongoi ya Wiper Kalonzo Musyoka kukitia kivila cha usumbe usakuanini muneno wa ngilile miongwele na mwanza ndini walivoti ila yatumwa nyumbani sia mauvo muneni wa Odinga Dennis Onyango ni wasekana Raila kumukathia Kalonzo aimweta ta mundu muikiiku na aungamite nake kwa ivinda yiasa ti wona ni wakana akamukwata mbau mwaka wa ngilile miongwele na mwanza kukilia kivelelo cha Azimio. Ngilivoti ya vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Muse.